Karbianglong Bus Association na pan kilang kapangkri. Masap Soviet RBK jangan anta bus kapasangan dim lang bitalo keman. Bokojan Subdivision Angkang dilay alang royalong ta Karbi Okki Prudun. Bokulya along Swift Desire lepen Vespa scooter ang bok kecitok inuna pran kedam. Morning news are along pen kadoko ve phanta kardong pajiriglo nonar juponik tha biotang ton pen. Karbianglong Bus Association apan Karbianglong Autonomous Council atum kilang ke pangkria jok. Asawet RVK janganta bus kabasangadim lang inglum erasonsi teklong. Jangmi Trok Arni Malom Soviet RVK Jangata Karbianglong Bus Association Bus Kapasangadim Lang Inglum Etat Harchi Kat Yusalong Nangli Karbianglong Bus Association Atum Bus Kapasangadim Lang Inglum Veralam Karbianglong Autonomous Council Rocks Pikilanga Yem Roton Chelo Napan Ibang Pinpur Alupa Jolo Bota Pini Arianta Karbianglong Bus Association Atum Akis Sungalam Yem Terun Tangta Site Ciparideng Pon Abelang Pasi Karbianglong Bus Association Amaipu Duren Rongpi Biota Kahumbria Perang Kiapan Tan Pacini non barikalu prongte ladak langkang lum pu la di si office pen ma pu angsong pen alang an ke la pu arum si direct bang po bas kacithap dum ma passenger tum rat atuma kisung bangala puelo ladak bas long ke bangi ma counter long ke bangi pananta sungpik athe dak eng han pendang lok mane langkang lum la si la barika por lo prongte nilitum kisung bangke pu thaiwe la si non nili bangke si IM along isi alo cipi dam do la so alo long field development ku la so alo pido la so field development jong si sarkar ma la council la so tum jong si dai pi ninghang prongte nili tumangai isi kurwang tua lang tumpan pajir kang tung KCS tumpen kacipatir pipen Karbi Okki Pru kopilya lang royalong sai kedeng por along pajaton dunsi jangmini pai Trok Arni Bokojan Subdivision Angkang along ta prekjama dimalong Karbi Okki Pru asai kedeng pong Ada porpai keba porpen dilay alang ro HDP irrigation alang tank along kithegiding lapen hadaga ratung chingrupsi hiru lapen han birik hai hui pams ok prupondo la solong pena anatum ok puthi magul singki nutheng lapen borok haya ok long pondo lapen laso ajok ongrung atumke Karbi Okki Pru aning arok chipirin tilo lason thak thak si koila mati along tame Karbi Okki Pru padubusi pirta long tu nan malam sapor panthina parman biar taming temonik senang. A historical decision taken by Delhi factory owners. Leggings, girls pajama, full patiala and semi patiala salwar, Afghani pajama, ladies nighties, jegging, palazzo, long and short top, palazzo pant, pure cotton kurtis, girls t-shirt, collar and round neck men's t-shirt, men's shirt, men's track pant, kids shirt and t-shirt, kids pajama, choosing from this item rupees 100 to 350 only. The reasons behind the decision are downtrodden market trend, immediate stock clearing to pay out the financier arrear, etc. Lots of variety of cotton, chiffon, chanderi, georgette and rayon kurtis from Kolkata, Surat, Ahmedabad and Jaipur are available at the range of rupees 450 to 850 only. Branded jeans for ladies and gents, men's cotton trousers, men's track pant and kids. For both boys and girls, jeans from lots of item only at rupees 450 to 850. Sale only for 4 days, that is 6 to 9th of April 2018 at Marwari Viva Bhavan. For more details, contact 8955774747. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here.
exotic showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Taramnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mo piputan biar talong wang tulo. Bukulia to war pialong jangmi trok arni Nagaon pen Dimapur anat kedam bom ihum ML066813 Swift Desire akari AS05A3712 Vespa scooter pan kipatong ajok scooter kevega bang pua prantam julo pusi katni salong biar tanangli. Bukulia Police Station Angkang National Highway 36 kacilenga to war pialong scooter kevega bang pua pan Swift Desire akar kipatong ajok apran kedam. Car ke tong ben areng hukis o bang thu Pradhan Bora phan Nagaon along sekilang dam cha phan ponru bonta Bora cha thabe lopusi Dr. Ben pachatak pon. Surinira crazy pen ke claim ke pang cheng non puan ke patangun edet by chalang so hamren kanduli enisia tuwa normalom puthot hamren arong sipialong ke pang cheng pontu ke claim theklong. Lanarji kiding ke claim ington ko api putat ke claim tu abang ke misen jibon pusi hamren arada tum ningche patherenti bon setame la puton kalidet sinon malom hamren tingthong blok angdeng malom arlong ke thong bom laki arlong kang duk saidi pusi hamren arada tum chithanju laso ajak pherang ke atum adi malong ka humridam ke padu damahur ke thek damlong atengki arlong ke tu mate arlong kang duksi ke thok laso ateng pulute laso atwa arji dingu kalidaji nonamat rada tum pen Pudunde polote arlong kang duk penlok si ke claim ji RJ thek dam long ningkan surina kris ye ningkan penlo mangso to war ke cheng sitami non puar ni ta to war ke tang ke hidat lo laso jok ke ong dung karbiang long rat la pen west karbiang long rat tung hamren ke wa kapri dulu athi to war mi der pot la sipining pen asap su laso to war cheng pon lo bo sitami non ke thek long ateng ke rat tum ka du ko ve ke than prai ke laso to war ke harlong ki thu pusi kaje than prai la sinang li ko pisi ki puji sobutha la bangke nili chimi dam tenge la so teng har long polote memidet pola pen kedam tang la son si ke war son si thek dun dong gi manmat lo sita hala so har long ta la son si claim lo sita memidet lo la si non ako kaprek contractor thum si wang si na claim lo la pen son thak kha se konon ta har long ki thu si war polote la ke chiklo yon joniang bong si to war ta wak dak po henoat polo si Mane bangyok la contractor claim pusta la bangke mimidet po. La sinon aki misen ahar long sinon warong po la pen adin ta la sidu po. La pen son har long bangke no war bedanang po. Rolarong si marilo pulte la ke thang ta lipin lagi. Card news pherang ke hundor kro pen nangkelo abirta Birta bangila pas kang ton poniklo domi thakme kurwang tu.